because of fear and anxiety in the minds of carnival float participants and traditional cultural groups across Goa regarding their participation in the forthcoming carnival festivals. Carnival is an internationally recognized cultural event and a major tourism attraction of the state. However, the participants who form its backbone are facing serious financial difficulties. The prize money for carnival floats, especially in the traditional category, has remained unchanged for more than 10 years despite steep rise in cost of fabrication, logistics, manpower and materials. Honorable Speaker, the first prize amount of 1 lakh has become grossly inadequate, making it difficult for participation to even recover the expenditure. This has created apprehension that many traditional groups may opt out, which will adversely affect the quality and cultural richness of the carnival. Considering the international stature of the event and large inflow of tourists during the carnival period, there is a genuine demand for revision of enhancement of prize money ahead of the forthcoming carnival scheduled on 14 to 17 February. I request the Honorable Tourism Minister to apprise this House of the steps the government intends to take to revise the prize money and provide adequate support to carnival participants so that this iconic festival continues with full spirit and dignity. Joint. Because Same this is the same. Same thing. Sang. We have jointly taken. Because हांव मातशें एक दोन आनी सांगता कित्याक मुगेले कॅप्टनचे बाब राहुल पेरेरा म्हणून लायक चेअरपर्सन बीन he स्पेशली टोल्ड अस टू टेक अप दिस काब्राल बराबर गेल्लो सो त्या 1 लाखांत एटलीस्ट मिनिमम 5 लाख 21 लाख तुझे वाढला 20, 30, 35 ट्रेडिशनल कॅटेगरी कार्निवल 20, 35 1 लाख 3 लाख तरी कोरी कसं 3 लाख कार्निवलाक जेन्ना आमी निलेश तुझे रिप्लाय मातसो राव बसा बिकॉज कार्निवलचो विषय जो आसा आमी बल्क अमाउंट दितात ईच कमिटी जी आसता डिसाइड्स खंयच्या फ्लोटाक कितें दिवप खंयच्या चुकीचे ट्रेडिशनल आसा क्लब इन्स्टिट्यूशनल आसा फंक जंक आसा फॅमिली आसा क्लाउन जोकर आसा वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसता फॉर वीच द टोटल अमाउंट इज गिवन 20-23 समज टोटल अमाउंट टू 5 सेंटर वॉज अराउंड 6 सेंटर वॉज 40,50,000 टोटल प्राइज मनी फॉर एक्झाम्पल मडगांव वॉज गिवन 7,35,000 एज प्राइज मनी तोच 26 आमी ऑलरेडी 1 लाख वाडयलो पळय 1 लाख वाडयलो ऑन द प्राइज मनी आता प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कशी करप ही कमिटी डिसाइड करता एडिशनली लॉट ऑफ कमिटी टेक प्रायव्हेट स्पॉन्सर्स टू एनहान्स देअर कार्निवल फ्रॉम द इफेक्ट वेर इट इज हावेवर जे दोन्ही प्रश्न घाल्ले आसा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री कडेन उलोवन कितें वाडोवंक जाय तें वाडोवन घेवया otherwise committees which are there they appointment decision घेता एक कॅपिंग let the government take a decision no कितरी करपाक आता प्राइज मनी कितलो दिवप आमी पडना 1 लाखान कितलो प्राइज मनी कमिटी डिसाइड करता कमिटी प्राइज मनी गव्हर्नमेंट ऑफ टुरिझम डिपार्टमेंट दिता आणि फॉर्मॅट वाडोवपाचें मागला आम्ही वाडोवपाचे मुख्यमंत्री चर्चा करूया आणि उलोवया ना 1 लाख हा 19 लाख करपा मग तेंगे डिमांड 1 लाख हा तो फर्स्ट प्राइस नो देयर इज अ प्राइज मात्र टुरिझम कसं परत मुद्दा सांगता टोटल अमाउंट जो येता एक मिनिट मातशें एकूच आयक टोटल अमाउंट जो येता तो आमी कमिटीक दिता तो अमाउंट वाडोवपाक कितें जाय ते मुख्यमंत्री कडेन उलोवन उलयता तातून ते फर्स्ट प्राइज कितलो दिवपाचो सेकंड प्राइज कितलो दिवपाचो ताणी त्या कमिटीक सांगून दिवपाक लावचो आमी टोटल अमाउंट दितले technicality our demand is that you increase whatever is the funding that is given to the bodies we are asking for increase in funding because in other words stagnant lakh वाढवपा लाय that is the issue स्पीकर सर ऑलरेडी सांगले बाब निलेश काब्राल बाब यांचा विषय मांडला टोटल अमाउंट जो वाढवूंक जाय आता बरं स्पीकर सर टोटल प्राइज मनी वाडोवपाचेर उलोवया इंडिविज्युअल कमिटी कितले वाडले ते आमी पडूंक शकना टोटल प्राइज मनी कितलो वाडोवंक जाय ऑलरेडी ह्या वर्सा 1 लाख वाडयलो ऑन द प्राइज मनी आनीकूय वाडोवंक जाय जाल्यार मागीर मुख्यमंत्री कडेन उलोवन चर्चा करूया